Бағалы жамағат, мен биягылай, мен бек сүйген ақыл тоқмақ егеч бізге Жәнібек білән Әбидатқа қонаққа келгенме, ішлеген жеріне. Әбидат бұл сағатта талай адамла чөтчалан үсінен китап жараштыра тұрадыла. Әбидат көп затыны біледі. Милletimizni adetlerinden işten köp zatını biledi. O sebeple men biagıllay ma beşik salun üstünden, çırun üstünden, сылтауы болған шырун үстінен, кесін қалай жүртірге керекті, сәбейдің үстінен, жаңы туған сәбейдің үстінен, қайда салынат бешікке, қалай салынат, ма барсында бір айтсын деп, біз не жаш аначықла, тыңласыла, үлгі алсыла деп жалынып келгенмеді. Әбидат, шо бізге білгеніңі бір айтсаңа жаным көзім. Карачайда, Müslümanda 7 деген число сыйлыға саналады. Не біле саналады? Үйдегі 7 адамнан құралады. Қалай 7 адам кім болады? 7 адам Sabi, ana tası anası, ol atabla ananı, atalarıyla anaları. Alada 4 sarı 7 болады. 7 болады. Ol 7 adam bir üydegini tutadı deydi. Ol 7'ge can kılıç 7 boyav. 7'den құралған иықны 7 күні, ясынны 7 мүбіні. 7'den құралған көп заттарды. Notалада, мен айтайым, notалада 7 нота бар. Notala 7. Alham sura 7 аяттан құралғанды 7 харифи de жетмейді. Вау. Ar-Rahman неме, дағы да бір сурабыз Арайтал-Лазида 7 аяттан құралғанды. 7'den құралған зат Kur'an ulu 7 glavaga bölünedi söz için. 7'den kuralgan zat köptü. No an içinde de 7'ge tartadı üydegi. Üydegi sabi tuğmasa üydegi yoktu da. Sonra sabi tuğsa sabini sıyı köptü. Sabige beşik alınadı. Sabi tuğun şuna deri. İğneni közü çaklı bir zat da sabige satılıp alınmaydı. Sabi bosağa kelgin çinge deri. O saatte ne kiyim ne beşik ne kiyim ne beşik alınmagan. Ne at almagan. 2-20 günne deri da cügetilinmegendi. Nek 2-20 günne deri ana tazalanmaydı. Ana tazalanmayın sabige at alınmaydı. O sabini de ananı da dışına, konşuğa, tirege kalganga kögüstüne geldi. Caşırıp durgalla. O saatta. Ne için? Çıkan köz tiymesin, çırma almasın. Qaydan başka Allah çakalladan olmasa. Meditsina canı blaytsan, чтобы qaydan grip mi, qaydan karuları yoktu da virus mu болады? Karusu olmasın. Zat любой zat bula inkubasyonla 40 günü tutqalla. Maşallah, maşallah. Tüzde ol. Sonra 41. gününe ulu ata atası tuğan sabini kart atası atasını canından mal keskendi. Ayımalga toxta bir date geçim. Nu sabi ne o tududa kayın üdemi kesiledi ol mal kayın üdemin irkesini ünem çıkardı. Burun zamanda endi rotomla anabolla deyik anabollaga da barmagalla üde kutulgalla da. Üde kutulgalla. Kayın üdemi ile kesini ünde kutulgandı. Kesini ünde kutulur zamanı. Kesini ünde kutulur zamanına bir iki ay alga eğilip durgalla. Kızlar üge baralla üde kutulalla. Üyden de o 2-20 günden sonra kayın üyüne keledi. Kayın üyünde mal kesilmedi. Kesini üyü anda sabi tuğan tep mal keserge erkilliği bolmağandı. Sonra kayın üyüne kelse mal kesilmedi sabi beşikke salınadı. Ol saatte ol közüde mal kesilgen zamanda ata at ataydı. Kim ata? Kayınata? Kayınata at ataydı. Ol kayınata atamayın başka adam atarga erkillik bolmağandı. Ne da kayınata kimge bolsa da sen bir ata dep. Ne teni ne kesinden ullu karnaşı söz için kayınata boğallıkka anı ullu karnaşı bolsa sonra ol da kesini ullu karnaşına sen ata degendi. Siberip. Ho. Ne de kesin atası sağ bolsa o kayınatanı
Дағы да ол да кесін атасына атам Сый сен беріп. ата деп сый беріп алай болғанды. Аңа ата деп алай айтқанлар. Sonra beşik de iki türlü boğandı. Beşik iki türlü boğandı. Er kişi sabige bir türlü boğandı beşik. İşlengeni beşik mi? Oğay işlengeninden sonra da er kişi demeni sıppası boğandı. Sıppağa caraulu savut tübüne salıngan savutuna orun boğandı. Allah yetilgendi. Er kişi sabige. Şırı sabige de başka türlü tarrak nemerek etilgendi. Anı üstünde hazırları, üstünde beşik gerekleri, tüymeleri, kızınıkla обязательно altından boğandılar. Kızını tüymeli. Kızını tüymecikleri tobukluğunda da beli bavlarında da altından boğarlar. И обязательно ceti, sanı ceti boğan. Обязательно o salıngan tüymeciklerini. Her kişi sahibi de kümüş. Alanda ispatçıkları kız sahibinikile tögerekçikle boğalı. Kadar kümüşçü kalay. Etilgen mablay tögerekçikle içinde de mablay cıldızçıkları bula. Mablay tartılgan cıldızçıkları bula. Allah çıkla boğalıkta. Her kişi sahibiniki mablay boğandı. Mablay. Bunu üstünde de oyuğu boğandı mablay. Yazılıp tartıldı. Latinisçe. Sonra anı üstünde atanı har tukumlu kesini nemesi vardı da embleması. Tamgası. Mol tamgadan bunu içinde tamgası boğan etkendi. Salınıp bir belgide mablay salınıp tamgası boğan etkendi. Canibeklerin kalay tamgası. Men Canibeklerin tamgaların alkın bilmeyim. Kesin tamgana kalay tukumun. Nemek kalay. Çötçalan tamgaları mablı yese ma bu çötçalan tamgalarına nemetilip salınıp mamında har kalay çıgında bolsa da mabuzatçık mabuzat salınıp tukundu. Hot kıznıkında, hot yaşnıkında ol tamga salıngan etken. Maşallah. Anı üstüne beşikte salıngan kim kelse ol altın som alıp kelgen. Altın som. O sagatta altın som. O sagattağı. Altın som nu kapey kaçada. No alay boğallıkka ol neme ciğalları ciğsala da ol sabige kesine salıp durğanlar. Anı ar beri taydı mağlı. Üdegile de anı taydırıp joymağandılar. Ma bu sabige bulla bir keltirgen dile de bu bunu birinci azıgıdı degence de ol cıyılıp tutulup durğandı. Anı üstüne koşulgan bolmasandan koragan bolmagandı. O sabi ösüp jetip определенный bir zamanı jetkin çinge deri o sabige uzatmavay tutulup durğandı. Sonra köz tiymezge dedi. Köz tiymez. Beşikni üstünde nemeni tübüne töşegini üstüne acabularını tübüne birinci altın som salıngandı. İkincige nemeden takçık köz tiymezge deyip Cabışmak takçıkını salıp anı da bir kıyırın jargan etkelli. İyis etip ol iyisçigine zaran jetmeyin. Anı iyisçiginden zaran zat jallar çedip malı etilinip turgandı. O zaran degen infeksiyadır. Men alay anglayma da. Infeksiya. Bir de zaran infeksiya bolur, bir de zaran köz tiygen bolat. Bolat. Sabi begari bolsa anga oy sen ayrıçık alay bulay dese sorul magnetiski kesine alay zat çıklan tartadı da köz bolup nemetirge alırga öç boladı. Ayrı sabige köz köbüsüne tiyedi. Tu maşallah demi karamazga gerekti de. O maşallah. Anga ol sözünü maşallah degen sözünü kızganmazga gerekti. Öskenin körsen de atlaganın körsen de kalgan etsen de. Sonra o beşik bölgende neme o sagatta adet bolmagandı. Ar beşikке salıp sarmaz. Beri alıp anı aretip beretip ertemle salsan ingirge deri ananı koynundaca sabi cuklap turgan beşikte. Közüde aşağıda közüde emçek sala kalgan ete no ança sayın beri alınmagandı. Anı üstüne tuğan gününü iyığında kiyim kiyilmegen sabini üstüne. Bir günlükte sabi oy çapırdı. Oy alay boldu, bulay boldu değil. Kesleri anala köre turgalay. Sintetik giyimle boğan. Sabi canlı tuğanı teriçigi küçüklemle buttan bir çigin tuta tevregen zamanda. O giyimlerini giydirenle
ол да исі де чапырады и қылымлы болады. Sonra pudra, қалған, обри бірсі присыпка, бұған затыны ол сабини үсіне құйған етелі. Малай бешікке салынып өссе саби, аяқлары түз, санчығы түз, позвоночник, самый основной позвоночник. Ол сағатта қартыла дегенлігі бізге. Наңлағалла, падымайш бешікте келікке. Ала ол бешікте аны саны түппә түз, беліне біля түппә түз, саны біла қоллары, аяқлары саулықлы өсерген біліп тұрғалла. Аланы алай саулықлы өстіртіп тұтқан еткелі. Кемсіз ашатмағалла. Жатып тұрған сәбиге серуін ашатқалла. Біз сағат ашарғынамағанында тамағымнан атаң үшін бір чық қап, анаң үшін енді бұчықны бір қап деп ол ашарғынамағанға неметеміз да біз не сәбилеріміз қыледіле бірінші түз аяқ чықла болмайлы, баймағырақ чықла болалы. Екіншісі, потому что бешікте білінмейлі. Аны үшіне ол киім. Ол памперстені да, памперстені. Бегаманды. Sonra, енді ол самый больной вопрос памперс. Если бір ананы Erinçekten etelle 10 жыл, 20 жыл түл, бір 50 жыл тамын азат дейім да, или 100 жыл тамын азат дейім. Ол көзуде 11 сабиyi, 12 сабиyi, 17 сабиyi болғанды. О сағатта аналарын сабилері оннан аз пашты болмаған. 9 саби итагда. Памперсін аты да болмағалай. Ол о сабилені барында бір чачық жуған детіп, кийдірген детіп, тұрған есе. Бүгінлікте бір сабини да уже саби жүрген етеді. 4 жыл болады, 3 жыл болады, памперстен шығыба бошамайды. Нек? Ана ерінген етеді саби біля күрішірге. Ана ерінген етеді аны каршокқа үйретірге, ана ерінген етеді аны сиерге тұтарға, ана аңа қарырға ерінген етеді. Sonra ол алайға үйреніп бошағанынан sonra 4-5 жылда тоқтап каршокқа барса сүйелі. 4-5 жылда уже саби үйренгенін шетерді. Каршоктың уже көзі көрмеген. Арттан каршокқа. Sonra o saatte anala tebreyle tüyüp sopalap sabini karşok göretim. Hatta meni sartım ol közüde men analarını tüyergem. Adamıça tüyergem. Alay boş sattül adamıça. Bunu zamanında Spiç bıkla. Anı üstüne aytayım. Pampersten uluzaran balasına brana da tapmaydı. Davulda tüz aytasa mağanası Ne oldu. için? Siyerin bilet bilmeydi. Ol siyeri kelgen sayın siyedi de sonra arttan eslirek çıkmasa siyeri toxtamaydı. Kişi sabilege emullu zaran balaları bolmaydı. Может и такое быть, не все 100%, но... Я скажу, основа сабилери болмайды. Вот. Позыв на нужду. Позыв ол исчезать етеді. Полностью исчезать етеді. Мен школда оқытқан заманда бек көп сәбилені көргенме. Чабышып ойнай тұрғалай уже көнчекчіклеріні, ауычықлары сучықла болып чабып ойнай тұрғаларына. Поэтому айтама, кесіні баласын сүйген, никогда бір памперсін да кидірмес. Баласын сүймеген аңа көре неметір. Сүйелі, но бір түрлі, просто мода болып тұра болла, мода. Сүйіп түл. Мен сізге айтайын байдыма. Если ол жолға шыққан күн, аналса, жолға шыққан күн, алса, қайдан бір қонаққа барған заманда алса, хоу, үйінде ертемнен иңгірге дері бош тұрғалай сабиге аны кидіріп тұрған ек керекті ана. Не?